Regardez avec quelle facilité, bien sûr, Paul va passer. Kiroko kia umuthi atengeri kuma guku bururi-ini matongoretio ni Paul Nyagata ni marikire kiharo kumathanguga iria tingi tiga cia thahabu. Riuma ikirekari ya 42 ria Paris Marathon kuria mutengeri Paul Nyagata akorirwo agitetera uhotani wake wa mwaka muthiru na kumathira bururi ngoga ya thahabu akihuthira muigana wa mathaa meri ndagika 6 na sekondi 21. La douleur, la souffrance des filles derrière. Avec un super chrono 2:06:22 pour Paul Longondiata, 2:06:21 et nake Mukenya uria wikaraga bururi-ini wa USA Betsy Saina akiganyara cia mabũrũri matiganĩte thĩ na kũiyũkia ũhotani akihuthira muigana wa mathaa meri ndagika 22 na sekondi 56. Alors que Mathieu Kisorio prend la deuxième place chez les garçons. Na kwa bururi-ini wa Netherlands mashindano-ini ma Rotterdam Marathon a Kenya mahuririe beri o ta mutugo na makorwo makinukia ngoga cia thahabu. Team won't be at the World Cup this summer. So this is a day when they can forget about that disappointment and concentrate. Kenneth Kipkemoi ahotire ikereka-ini rĩrĩ rĩa 38 rĩa mahenya maya akihuthira muigana wa mathaa meri ndagika 5 na sekondi 44. And the win goes to Kenneth Kipkemoi of Kenya. A wonderful win. Nake Mukenya mucerero wa kaunti ya Trans Nzoia Vicelyn Jepkesho amatha ngoga yake ya thahabu akihuthira mathaa meri ndagika 23 na sekondi 47. She breaks the tape to 23:45. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru. But as she crossed the line, even if you've won easy, it's a long way.